January ni ko tho tran ni kan lo chong kai le ta a bazar mi lo thlir saka like le comment mi lo pathin te chunga thin lung takin lom thu kan soye kan video te in like in comment thin hian nasa takin kan tan mal som na in nia kan lom tak mewani kan video thlir tu zinga tam jok chu kan channel subscribe lo in la nia khonga in min lo subscribe sakzel turin kan som boka cheu Russia le Ukraine in kara boina aya chanchin langsar om thei ri lova Kaini po in war takin kan puang reng lo theilawa aning tu tan chona ni nam to ngotang mase khovel mun dang thlir na po kan ron ti chok ve zel boka thu thar chop chuak tu kan ni angin ngai ven ngai le kan hriat ngai ni alang kan ta lang mop mop mai thina ni nimin lam thu thara chon Russia chon makif ka khwa Ukraine in Russia sipai somriat pakwan ka hlum phuba la in Ukraine ko chak lam kho pui pakhat ramatok sa rusum man thaka Ukraine sipai zaruk aya taman thatni nan soya Ukraine sarkar in Kramatorsk sa sipayan dan mun pani an bom ni in nan soya ni Russian Defense Ministry thu chua chuan Ukraine sipai zaruk chuang an tha thu hi tar langin an then omram laka ne na chanma chuan sipai manga be chun zom zel an tum thu an soibok heti la hen Ukraine chuan Russia in an sipai zaruk an tha sak angan soi hi Kramatorsk khomayor chuan nimin khan an khopuya in engamoza chu Russia chuan missile mangin an beiti soima se nunna chan anum lo ni in Facebook lama soi ve thung Russia chuan Ukraine sipai te beitur hian an en thatu te tangin Ukraine sipai te hi in pakhata zasari velan om ti an ria indanga po zaruk velan om khom boka chu chuan beini in an soya an soi chiang ve hle thung si ani nimin khan kho thlang lam media khovel huwa po thu dik puang thina ngai Reuters chuan Russia soi anga sipai zaruk thina mun ma hi Kramatorsk sa hian a om lo thu an puanga Russia hen eng tiklai chen nge Kramatorsk si an beya a eng berin nge sipai zaruk chuang chu tilum ti an soilova Reuters bala hian Kramatorsk ko pui hi nimin khan fang ni in soin Russia in a soi anga sipai thi te nu mai mo thisen chuak nu mai mo mu tur om lo ni in a soya in pakhat chu bomchet thar oma pakhat po abang khiro a om an ti ani Ukraine ko chaklama sipai te thu puang tu Sergei Cherevati chuan nizan tlai to taka khan Russia in Kramatorsk sa bei thu hi asoya kan HIMARS balian kap chevek ti hi thu dikani atia HIMARS hi US in Ukraine nena rocket system a pek ania a chanchin po bazara kan tarlan to kha kan la hevek ome ma se Cherevati hian sipai thi nia soi ero Russia phu achapani thu soi thungani Russia chon Christmas chol manga ni ni chungin ka haya puan nuwa nasa zoka Ukraine ben tum thu an puang le ta a soi to angin Russia hian hne nan chan ma chuan Ukraine hi an bei chun zom zel don an ti ani Russia President Vladimir Putin Afars Deputy Chief of Staff Sergei Kiryenko chuan President in Ukraine na special military operation a puana ti turati chinchu kan hlen chuak ngei don ani atia nena kan chang ngei bokang ati ni in Russia Sarkar Official News Agency TASS chuan nimin khan an tarlang Telegram lama report pakhata chuan nimina Russia in Ukraine beina hian Kharkiv kumsom nga upa mi pa pakhata thi ni in helai bial governor Ole Sinehubov chuan asoya Donetsk bial governor Pavlo Kirilenko po in Kramatorsk khwa hi Russia chuan missile pasari na beiti asoya thile hliam report omri lo atibok heti la hian Belarus lama sipai che dan chui tu nia in soi Telegram channel pakhat chuan inrin ni khan Russia sipai sang khat zaruk vel chuan Belarus ram mar chaklam ko pui vitebik san lut ti an soya news channel rin tlak nia ngai te chuan heng thuthar hi an puang lo thung nimin khan Senegal ram laili Kafrin ko pui bula number 1 national road an tia chuan bas panni na taka in su in mi somli an thia mi somriat pasari in hliam an tuar Senegal ram president Macky Sall chuan he chian thleng hi poya ti thu sain mithi te hi an rampuma ni thum chung sun an ni ang ti apuang hetianga chian thlen chan hi Senegal ram fire brigade ho tu Colonel Jack Fall chuan bas pakhat jok ke hi puaka chumia wanga atlan koi chuan an lam hoya ron tlan bas pakhat chu na takina sutani in soi nimin che solna thina hi tu naya Senegal rama che solna rap thak berjing mi ni in kongchia lir thei hlui le driver film khurto lo wanga chiana thlen tam na ram ma ni se nimin che solna a thi anga tam hi vai khata thleng khar hle ni in soyani
nimin khan Pacific tuipui chimlama thliar kar pakhat Vanuatu wa chuan Richard Scala pasaria 9 lirang hinga United States Geological Survey chuan lirhinga wanghian tuifon na sa tsunami po thlena hlawom ti an puanga mase hnuwa tsunami hi a hlawom le lo ni in an soile thung lirhi hi chamada som pakhat le chan ve thleng khani in Vanuatu a Port Olria ni in leinhoi kem somni pasaria thu ka tang in tran ni in USGS chuan an soya Vanuatu sarkar chuan climate emergency an puanga mipuite po tsunami hlau thong in hun sang lampanin an tlan chia mase hun engemaw chen hnuwa tsunami warning hi ti top ani le ta a in chele mihring thi le hliam anom thu report ani lo nimin lama khovel thil thleng langsar lian thama tam lo zara Mizoram lam chanchin tlemi han hrut ve te ang Voinhian Central Wayme chuan Bangladesh atanga zohna thlak ral tlan te torna an hriat puya an torpui zealan tirnan aizola ras bhavan tuala le Wayme sub headquarters thut muna DC office tuala thut khomna sit in demonstration nei antum Central Wayme president Arlal Heta chuan Mizoram lu tum zohna thlak ral tlan te India ram riveng tu BSF ten an lo dang thin chuan du lo thu soin BSF le sarkar lai puila kan lung oilo nalan tirin hetianga pun khom huai hot hi an rel ni in soya Bangladesh atanga zona thlak Mizoram aral tlana ron lu tum ten Mizoram an ron lu theinan Ministry of Home Affairs angen na thlen an tum thu a soibok Bangladesh rama Chittagong Hill Trek a boina wanghian nikum November thla tangkhan zona thlak unau te hian himna zongin Mizoram an ron pan to a Mizoram sarkar chinchi adanin tunthleng hian longtlai district a khorang thanga zona thlak Bangladesh atanga ron ral tlan te hi zathum somni le pariatan lut to a tunai mai khan India le Bangladesh in rinalaya putar pakhat chu ril tramin a thi nia soi ani ral tlan te hen eitu le intuam lumnan nei lova ram hnoya omen Border Security Force BSF te chuan India ram anon lu phalsak lovin an lo dang thin ani Central Wayme chuan sub headquarters Wayme ten hen a hriat tirna pe in Bangladesh a mizo om te hi tribal namtlem om te zinga pakhat an nia tribal nam sang te inkara in lungrol na boruak thatak om thina huninga mochen kalta tangkhan boruak neu om chove ta a mizo te hi Bangladesh lama chuan kuki chin tia hriat an nia Bangladesh sarkar nen po in lei chin na thatak an nia engemaw awanga boruak in thlak thuta oma wangin tuna hian kan unau te hi Bangladesh sarkar sipai te chuan puak phura ten chorna sa a Muslim health training petuang hiala pu an nia an kho apo omngam lovin an tlan chia an nei ang te an tlan chia san mek bok an ran vulte eisak an nia har sa ve tak te an nihlam ti du da na sat chauta ka wangin an sahimna zongin Mizoram lampanin an ron tlan cheta ni an kalkonga hian helpol sang te omin paltlang hau tak ani wangin ram palai leng le cheng chetak te zo in Mizoram chimlama Mizo omna khuwa parvathi an ron panani Bangladesh sipai te hlau taka an ron tlan san mek lain India ram riveng tu ten ram ria lo dangin India ram lu theilovin mithanem tak an tangkhang mek bok an ron tlan chiat na kham cheng chiale eitur mumal nei lo an ne wangin an din hun akhir zwal le a hetiang hi ni mek lain pastor pension pakhat point eitur nei lo wangin anun na chan ta hialani naupang tar chaklo le mechi om nem jok te din hun phei chu suang to ngampo ani om love hengan har sanate wanga mun him an Jerusalem Mizoram an ron lu theinan theito patran lak mek zelani a an torna te riat puina turin January ni kwa sang ni somni pathum thotran ni chunda so pani hian aizo le sub headquarters Wayme thut mun thewa thut khom huai hot ani don ta ni kan huam chung thewa darjau thei ang bera kan unau te torna tor pui tura thu khom turin in som tlang angu ti in anin hriat tirani bazari lo thira wangin kan lome